skijalište Crne Gore, tačnije ski centar Kolašin 1600, nalazi se na planini Bjelasici, na veoma impresivnoj planini koja se prostire na nekih 30 kilometara u neposrednoj blizini grada Kolašina. Naša polazna stanica kreće, kako i samo ime kaže, sa 1600 metara, a naša izlazna stanica je na 2030 metara. Što se tiče infrastrukture na ski centru, posjedujemo dvije žičare, žičaru K7, žičaru K8, 600 sjedi, veoma kvalitetne i moderne. Na baznoj stanici našeg ski centra nalazi se restoran Troglava sa nekih 400 mjesta, obogaćena tradicionalnim, autentičnim jelima pripremljenim na bjelasički način. Kolašin je grad koji ima posjetioce sa svih strana, znači imamo goste iz Evrope, najveći akcenat stavljamo na domaće stanovništvo. Gosti su veoma zadovoljni. Također na ski centru, osim ljeta i zime, imamo znači zimsku i ljetnju sezonu. Posjedujemo i tu panoramsku vožnju ljeti. Imamo dvije tubing staze koje su vrlo interesantne, atrakcije ljeti i zimi. Za djecu također imamo ski poligon, imamo stazu za početnike, raspolažemo sa nekim 21 km staza, znači jedna i druga žičara raspolažu sa nekih, obslužuju 10,5 km staza K7, 10,5 km staza K8.